bab, edel fel, edel spert son. Amen. La gratia e la pace de Dio nies bab e de nies Seigneur Jesus Christus, seja con vos. E con Dio spert. Wir haben letzten Donnerstag das Fest der Himmelfahrt gefeiert. Unter diesen besonderen Umständen für dieses Video Heilige Messe feiern wir es an diesem Sonntag. Ich habe meine Predigt auf der Grundlage der Lesung der Himmelfahrt und für den 7. Sonntag zu Osten vorbereitet. Sie können eine Kopie per E-Mail erhalten oder eine gedruckte Kopie von der Kirche nehmen. Sustai et trubistai ein ils juvenalstai quae moment que Jesus ai venius al saus afon lu els e sparius in cunder ciel. Iliai stau per els sco in siemitoken, kin aungel a desdau els edec. Vos umens de Galilea, chai stais kevu e mirais in cunder ciel. Plinavon a ilia aungel consolau els cun la nuviala. Quae Jesus cae venius prius naven davos. El ven a turnar en medema maniera scovus vais viu el ad i ad ciel. Nus ascain festiva ot quella sinumnada an sainza dilia felle da Dio e senti just e in quella celebrazione con Demenaivel quel ai restaus anus en siu spert, en siu plaid, et ora ventut en sia severa eucharistica. Jesus Christus, ai malgrad si en sainsa restaus presens en nias miets, mo consavens vivin e sestelain nusco Shelfus plitost lunch naven e vestas nuot chai que nus traficain per quae rugainus. Seigneur Jesus Christus, el quod temps dat hia vita e mission que vos intiara asti dao per deccia della grandezia e carizia del bab. Seigneur prenducau Seigneur prenducau. Cun plaid ad et exempel asti musau alstes de vives co afons de la lich. Christus prenducau. Christus prenducau. Ti ais ascendius a ciel, tier il bab e
rescaivas anus leu cura quenias viadi terrestir ai alla fin. Signor, rentucau, Seigneur, prem bucau. perdonament remission et absolution de nos pecaus, concedi a nos il Diu bunta daivel et elfecti misericordia con nos. Amen. Lain ora. Perpeten Dio, daie-nos la gratia alla celebrar e jubilar ox plain ingraciament, perciai entras l'enfainza de Iesus, tiu fill, asti alzau ils Christian, regala a nos e mantin en nos la ferma speranza che era nus essen clamai a quella gloria che Christus ha contoncio, per quae rugainus entras el che viva e regia contai ed il sperto sogn de perpetuum in perpetuum. Amen. La prima lezione ha ils Fats dels Apostels. E il primo codice ha rapportato de tot quel che Jesus ha fatto ed instruiu. Tocken il dì che l'evenius prusi in ciel. Avon veva el daus es commands als Apostels che veva eligiu tras il sperzogn. A quels ha il suenter sia passion confirmau tras spiamus amens che el vivi. Durant 40 dis ha el comparius ad els ed ha pridau sunt il reginavel de Diu. E verton che il fova a maise con els ha el comandau ad els. Buc abbandonai Jerusalem, mo va in spiciai l'impermissione del Bab, che vos vais udiu de mai. John ha battagliau con aua. Vos denton venis battagliai en paustis con spert sogn. E sent pia rodonai anai domandau el, Signor, regias ti en quei temps il reginavel en Israel? El ha rispondiu, il hai buca vossa causa den conoscer temps ni termin che il Bab ha fixau e la possanza che auda ad el. Ma vos venis a regiai la forza del sperzogn che vegna descenders in vos. E vos venis ad esser mias partecias a Jerusalem e dell'entire Giudea e Samaria e tocken als confins della tiara. Suenter che la Giudea quels plaits, anai viu co elai venius alzaus ad ault, ed in nebla a prusi et supentau elderul eils. E verton als fumelau e miraven senza calà encontr ciel, co el s'allontanava, steva toteninen, dus homens en vestidira alvers per els. Quels han dit, vos homens de Galilea, tei stais cau e mirais encontr ciel, quai medem Jesus, ca vius prus navenda vussi en ciel, vigna tornar e medema maniera, scovus vais viu el amont si en ciel. Quai ha il pleit del Diu vivent. Ringraziamenti.
Il Signore sia con vos. e con il tuo spirito. Od il Evangeli son Matteo. Gloria a te, Signore. Das últims ein ils endis juvnals serendi in Galilea, sil qualm que Jesus veva num nau ad els. In curacai ein viu Jesus, an els adorau el, mo certins dubitaven. E Jesus ai venius niutier et adic ad els quest flights. A mi ai dada tutta pusanza in ciel e in tiara. Mai pia e fadai daventa juvnals tot ils pievels. Batejai els in denum del bab e del fel e del sperto sogno. E musai ad els di observa tot quai que iau ai comandau a vos, et guarda, iau sunt con vos tot ils dis, toquen alla fin del mund. Evangeli de Seigneur Jesus Christus. Laud a te, Christus. Nus confessain la cardientia. Iau crael in Dio, bapto pusent, scafida del cielo e della terra, ed intensius letzon spele, nie Signor Jesus Christus, il qual hai rasciat il son spert, nascius da Maria purgiada, a inderaus Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, mortis et traus, Eis duente de tu fiamus, il tiersti lavaus de mort en vita, aius ciel, cesa la vece in banda, tu sesmende, denunter che venia der Scham zu diese morts, iau crae in son spert, in sonce cattolice Baselia, cum in onsus in soins, remissionis pucaus, lavada della carne e la vita perpetua. Amen. Supplicas. Sonj bab, tias dau anus Christus tiu feli, cae vivi con nus et intercedi per nus afon il tron divin, per quae rugain nus entras el. Per nosa Baselia pellegrina che ella stetti fidaila alla mission che ella has resciert da Christus siu fundatur, nus rugain cae exaudamus. Per tutas basilias Christianas, que ellas en corien miets e meseras da cuspai inagada anfla unitad da lu origin. Nus rugain cae exaudamus. per ils fidaibels de tutas confessions e religions del mund, que els bucamo plaidien de lu cardientia, mobain sestentien era de viva ord quella nus rugain cae exaudamus. per ils cristians isolain e bantunai de nies temps, que els sentien e creien que ti bantunas bo els. Nus rugain cae exaudamus. Per nus e nosa plai, que nus spigiaien con alegria sin la fiesta da ciuncains mas, nua que ti volas rinforzar-nos en tiu spert sogn. Nus rugain cae exaudamus. Per nos defuncts, que els entaupien Christus e sapien vive con el la vita perpetua, nus rugain cae exaudamus. Signor Jesus Christus porta nosas supplicas avon il bab, ti che vivas e regia con el en l'unità del spert sogn da perpetuum in perpetuum.
Amen. Orai, soras e fras, che mia e vostro frente de vendi plachaidla a Dio, il Bab tot posend, il Signor cai mit frente de tes mans, en laude glória de seu nome, per nies salit e per il salit scientifico solge boselia. nies Dio. Per la fiasta della gloriosa ansainza de Dio fel, fagiainus Eucharistia erugain. Dai annus intras quella songe celebration la grazia de se salsa conspert e co su il terrestre per encuri et amar ils scatsisnus vesaivels che ti preparas per nus el reginavel de tiu fel Jesus Christus nies Signor. Amen. Il Signor con vos, E con tiu spert, alzai ils cors, el seiner Zeit dir Dio, lain in gratia al Signor nies Deum, quae geste duaivel. Pilvel iliai gest et duaivel din gratia a ti depertut et adina Signor son Bab. Diu tot posend e perpetem, entras Jesus Christus nies Signor, suenda sia levada mais el comparius vesaivla main als juvnals ed apriu cumiau dat els. Avon lu els asti alzau el aciel, que utras persuades ti ils vidaivers, que ils tots einclamai all'anzainza e gloria eterna, per quae celebran ot ils cartens dilientirmunt in jubel pascal, cun els contan ils sonch et ils angels lu laud a tia majestat divina, unanima main, clomen e contan ciel et tiara il trais ga sonch que ti meritas.
ti ais la fontauna da tota sociedade, per quai rugainus tai. Termitat ius spert sur quest duns e sanctificatias, perché els daventien per nus il cier ed il sang de ni Seigneur Jesus Christus. Avon che venitra Deus, ed i de libera veglia la passion, a el priu il pan, applidavi ili en graciamen, arut il pan, ed au el asses juvenal scen. Prendai, e maliai tots de quel, quai ai miu cier, che ven de vos, vi per vos. Medem amain ael suen de la China, priu il calice en sas mans, a ingratiau e purciu il calice a sas juvenal scen. Prendai, e buai tuts or de quel, quai a il calice de la nova e perpetua ligia, miu sang, che ven spons per vos, e per tuts in remission dils bucaus, fagiai quai in memoria de mai. Misteri de cardienza. Seigneur, nos annunciai tia mort e confessai tia levada en toque che ti tornas. Per quai segna se riguardai-nos dalla mort e levada da tio fel ed unfrin a ti il pan della vita ed il calice del salit. Nus ingratiain a ti, che ti has teniu nus per dins de star affrontai e suvri a ti. Nus che vain art e part del cier e sangue de Christus, rugain humilitabilamain rimne et unegenus entras il spert sogn. Se recorda segna da tia basilia de la sada silien dirmund, fai e la perfeccia la carezia in cominonza con nies Papa Franciscus, nies apostolic administratur Pieder, et tot ils ues spirituals et diacons. Se recorda era de nos fras e de nossas soras cains mort con la speranza de la levada e de tots cains parti in tia misericordia. Lais claris surdat e la lis de tia faccia. Nus rugain tai prim pecau de nos tots, e dae nus beata sort e la vita perpetua in semen con Maria, la mumma di Jesus e sius pos son Giuseppe, con ils apostels, con il sonch che ti scarezzau, dencete enevu, perché nus ludaien e glorificaien tai, entras tiu fel Jesus Christus. Entras el con el et enden el, ai ati Diu baptu cusend, el unitat del Spirito Son, tutta honor e gloria, de perpetuum in perpetuum. Amen. Lain orar confidenza tiernies babin schiel sconies Seigneur amusau. Bab nos, qual che ti in ciel, sonch veni facil tunum, tiu reginavel veni tiernus, tia veglia deventis in tiara sco in ciel, nies fam de vincit dae a nos, perdona annis nos bucaus, sco nos perdonai nos ulbons, e meine nus po en proament, mo vai spendere nus til mal.
și pentru a nu segna de tot mal. Dai, buntă, dai la mai în pace nos, perché nos podai in entrostia misericordia, adina esser liberste peccavi se girse tot in brulsch, spigiont la beada speranza e la venida de nies Salvador Jesus. Perciaites ai originale, la puissance e la gloria a sempre. Signor Jesus Christus, ti ha dit a tes apostels, Paislach jau nevos avus, mia paistum jau avus, buca paistem de nos peccaus, mobain miras in la cadienza de tia basilia, e dai ad illa bunda dai la main pais ed unitat, scoties volivu, che vivas regias, de perpetuum in perpetuum. Amen. La pace del Signore sia adina con vos E con tiu spert. Mirai il schutz da Dio che prende veni il pucao del mondo, beai quals cain clamai alla chavera del schutz. Signor, Iau sucre cons, che te venes os miutec, di moin bleit, e mi olma ai sauna. il certo Christus salvi mai per la vita perpetua, il sangue di Christus salvi mai per la vita perpetua. Amen. Lain ora. Dio, Signor dell'univers, ti has confidau a nos que vivim aung sentiara tes mysteris divinos. Nos rugaim, dirige nos patrac e nos diavis viercil celestial
nu che Christus aisco in brem dels castiauns tiertai, el che viva e regia, contai ed il sperto sogn, e tutta perpetuidad. Amen. Caressoras y Castras, wir haben das Video der Heiligen Messe ab Ostersonntag aufgenommen. Dies ist das letzte Video der Heiligen Messe. Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, werden wir ab Pfingsten unsere kirchlichen Feierlichkeiten beginnen. Bitte befolgen Sie die Gesundheitsregeln und Bestimmungen der Regierung. Wir danken Evelina Giger, Tarsisi Henry, Pauli Deragisch für ihre Hilfe bei der Vorbereitung dieses Video der Heiligen Messe. Ja, lavus mes parroquians et parroquianas et a vossas famílias in abiala fiesta e biala dominica. Stais tauns. Nies agit ai enden il num del Signor, che ha facere chiara, benedius aiti il num del Signor, us et in perpetuum la benediction del Dio Tutposent, del Bab, e del Fiel, e del Spirito Santo descendi sur da vos sur queste liug vossas casas e vossas famílias, sur il sprec della tiara e vossa lavur, e resti con nos abina. Amen. Mai e la pace del Signore con vos, e graziamente a Dio.